Dobar dan, dobro večer, bez obzira gdje ste, Miroslav Jerelić ovdje, Baba Manda i za Bukovačku narodnu grupu. Pravim ovaj video da bi se konektovali i da bi spomenuli danas jedan dan je ovu sedmicu koja je veoma važna za srpski narod, a to je sedmica 1. augusta, a sutra je 5. avgust, danas je 4. avgust ovdje u Kanadi i svake godine kad prolazimo kroz ovu prvu sedmicu u avgustu, bude se razna osjećanja koja su većinom teška, zato što je to jedna sedmica u kojoj se desio jedan veliki gubitak za srpski narod i želio bih da znate da gdje god da ste, gdje god da se nalazite, da niste u svom gubitku sami i da imate punu podršku od Bukovačke narodne grupe. I ako niste član, pridružite nam se, možete nas naći na Facebooku. Ova sedmica, kao što rekoh, budi razna osjećanja. Neko će biti tih, neko će biti bučan, neko će plakati, neko će ići u šetnju ili već šta god ljudi rade, da neko će piti možda, neko će ići na neku žurku ili već da se zaboravi, da se utoči u tuzi i da se ne misli na ono što se desilo. Ali ono što nas čini jakim je upravo u tome što svoja osjećanja ne krijemo, već o njima pričamo i pričamo kroz priče, pjesme, pričamo kroz razne oblike izraza koji je veoma jak u srpskom narodu u Dalmaciji i u Krajini i u cijelom srpskom narodu, zato što se to prenosilo s jedne generacije na drugu. I upravo zbog toga danas želio bih da sa vama svima čitam pjesme koje su sastavljene u Srcima gori plamen, znači i na ćirilici i na latinici. I ono što se mi možemo veoma ponositi kao narod je u tome da imamo, znači, možemo da pišemo i na latinici i na ćirilici i čitamo to bez ikakvog problema, što je u stvari veoma rijetko što se tiče jezika, gdje znači obično ljudi Englezi pišu na engleskom, to jest na latinskoj skripti, dok mi u srpskom narodu možemo da čitamo znači i na latinska skripta, latinica, to jest latinica, i ćirilična skripta, to jest ćirilica. I ono što sam veoma ponosan kao vođa Bukovačke narodne grupe je što u okviru, znači kad radimo od 2017. godine, uspjeli smo da izdamo 3 knjige. Prva knjiga je Bukovačka narodna, tako se zove knjiga, druga je U srcima gori plamen i treća je U vršanju sjećanja. Znači, u ovoj knjizi U srcima gori plamen, to je plamen, znači, ne samo fizički plamen koji možete vidjeti u vatri, nego znači to je plamen kreativnosti gdje naši članovi pokazuju da bez obzira što se desilo nama, mi dalje imamo taj plamen koji gori i koji će gorjeti dok je svijeta i vijeka i naroda. Otvorio sam upravo pjesmu pod brojem 46 koju je napisao Predrag Bato Subotić, Bukovica na pameti. Kaže, Bukovčani raštrkani po cijeloj planeti, ali je njima Bukovica stalno na pameti. Jeste lijepa Nijagara i slapova čari, ali je još ljepša Bukovica i ravni kotari. Podijeljeno u Bukovačkoj narodnoj grupi 26. avgusta 2021. godine. Ovdje ima znači 87 pjesama, tako da ću samo otvarati pjesme koje nalete. Pjesma 29, Anđelko Ostojić, Crni oblak nebo krije. Crni oblak nebo krije, u proljeće kad mu vrijeme nije. Došlo dušmanin zemlju da ubije, posla svoje jedinice na ponosne naše zajednice. Pokušava vjeru nam ubiti, svojim običajima podučiti. Kako treba od njega učiti, sve slušati, ništa ne kazati. Bože mili, da li može biti da se đavo sa anđelom kiti, istoriju ponovno pišu, ne daju ljudima da dišu, milosrdni šalje od olova nam kišu. Utihnuše ptice u gorama, utihnuše zvona na crkvama, sve je stalo i u nebo pogledalo, koliko je i ono se postidjelo. Najrađe bi u zemlju propalo. Osta jedna priča ispričana, osta zemlja zapaljena, istorija ukaljana. Osta da se priča, bila jedna zemlja,
koja je milosrdnog anđela za navijek Bogu i svim svetim pokazala na stup srama okovala. Podijeljeno u Bukovačkoj narodnoj grupi 24. marta 2018. godine. Anđelko Ostojić je naš pjesnik koji je dosta pjesama napisao i ovdje se jedna pjesma otvorila. Anđelko Ostojić napisao Najdrža moja. Najdrža moja, jesi li još živa? Sin te tvoj čeka da mu dođeš iz drugoga svijeta. Davno je bilo, mladost svoju kad sam Bogu podario, ostavio tebi teret oko vrata, našu mezimicu i neka brata. Znaj da često gledam tvoje lice čisto i gore se Bogu molim i da brat sestru više voli. Draga moja, ne prolivaj suze, Bog me pored sebe uze, a sveci mirisom tamjena hrane me i paze i najljepše pjesme za heroje mučenike u Božjoj bašti uz harfe pjevaju svete muze. Jednom kad mi dođeš, gledat ćeš me ko na javi, sin tvoj će u krilo da nasloni glavu, a i ti ćeš polako ruku da je miješ. A ti ćeš polako rukom da je miješ. Izvinite. Podijeljeno u Bukovačkoj narodnoj grupi 16. marta 2018. Anđelko Ostojić, zašto Bog uzima najbolje? Zašto Bog uzima najbolje sinove kad krenu u nečije ratove? Zašto naplati od mladosti račun koji napraviše neki starci iz pakosti? U Bože, ako vidiš, molim te da ih kazniš. Svoje su kazali, nisu nas pitali, tiho se nasmijali, jedne druge potepšali, pare prebrojali. Usput neki limeni orden poslali i samo komentarisali. Hvala vam što ste sina državi narodu dali, sve brzo zaboravili, kod djeca se hvalili i nove plakalne igre spremali. Podijeljeno u Bukovačkoj narodnoj grupi 14. marta 2018. godine. Dragan Grozdanić, pjesma pod brojem 60. Mojoj zrmanji, mojoj ljubavi. Kaže naš Dragan Grozdanić, sve sam volio zrmanju, sve oko zrmanje, topole zelene, ledene izvore, visoke jablane, vrbe stare, pritoke njene i njene bare, sve sam volio. Volio sam mostove, litice, mostiće, bariće kukove, strme brine, matice virove, kristalne slapove, oronule mline, stupe, bučice, leptire, ptice, žabe, zmije, ugore, klene, pastrmke, jelene, klene. Iz zrmenja voljela mene, skuha kad izvodim laste, kad valjam niz brinu kamenje, kad mi vino popije znanje, kad priniknem na vrelu da budem pjan manje, tada me zrmenja voljela i gledala ko svoja vrela. O zrmenjo, prognan vječno da živim, nikad ne bi te prebolio, jer ja tebe i sve tvoje sve sam volio. Napisano u Progonstvu Mirkovci 1996. godine, a podijeljeno u Bukovačkoj narodnoj grupi 27. oktobra 2020. I ima toga još. Miroslav Rejić, u srcima gori plamen. Sunce je davno zašlo, zoru iščekujemo, tražimo svjetlost da nas obasja zaludje. Duga je noć, idemo dalje, mrak je sve veći, izgubili smo se. I niko nas pronaći neće. Dozivamo se, glasovi nestaju, napeta su čula, a sve je zalud, mrak je prekrio sve. Svak svojim putem kroči, gradi i ruši stazu kojom ide, ne znajući da li ponoć čeka negdje. Zora se budi, ostaju mnogi, zaboravljeni, usnuli, svjetlost ne žele više, podrena im nije. U srcima gori plamen otrgnut od noći. Napisano u Izbjegli su studentski dom broj 5, soba 37, Priština, 27. maj 1996. Podijeljeno u Bukovačkoj narodnoj grupi 23. marta 2021. godine. Želim svima da vam se zahvalim što ste gledali, bit će još videa. A kao što rekoh, danas je dan sjećanja, cijela ova sedmica je dan sjećanja i bitno je da mi nikad ne zaboravimo ono što se desilo, znači da je etničko čišćenje koje je prognalo 200.000 Srba 1995. godine i bitno je da mi pričamo svoju priču i zato vas sve pozivam da u Bukovačkoj narodnoj grupi napišete svoju priču, podijelite svoju priču, ono što se napiše to ostaje, mi moramo pričati svoju istinu. Veliki pozdrav,
za sve naše članove u preko 40 država oko cijelog svijeta. Babe Mande, Miroslava Reljića, živi bili, pa se vidimo.